we are coming back again khona lapha kusidlo semini emsakazweni wakho, your favorite radio program on Skyz Metro FM. Yes, sesiphendukile njalo kusidlo semini khona lapha nxa kuthi wena ubungakabingeleli hayi uxolo mntase, but kwamanje nguphathele umuntu engihamba la khona lapha emsakazweni wakho, lokho sihamba siya phambili ngithi wena hlala khona lapha kuGagasi 100.3 akwesabantu Skyz Metro FM Beyond the Sky, ikhona lapho esikhuluma sikhona. On a Monday like this angihamba lo baba ohloniphekayo, especially uma ulalela ama-dramatics. Nxa kukuthi uwalalele phela izolo ama-dramatics khona lapha emsakazweni weSkyz, kulogwalo esilubalayo, ugwalo Imfihlo Yomndeni, lona olwalotshwa nguPascar Ncube. Namhlanje khona lapha kusidlo semini ngithe no, ithi nguphathele yena sizothi ukuxoxisana laye usa-secret. Ngithe angeke sa-secret ngibiza omunye umuntu ngithe mana ngibize yena uqobo lwakhe ubaba ka-secret. So I do have uPascar Ncube lapha with me, sizoxoxisana kabanzi ngebhuku lakhe, but ngempela uyakwazi mina angifuni ukukhuluma into ezingayisizo, ngishesha ngifaka i-disclaimer, and uma ngifaka i-disclaimer ngiyabe ngihamba la umuntu angikhona ukuthi hayi makazikhulumele ukuthi ukhona sibili for real. Baba uNcube lingabingelela abantu ngasemakhaya libazisa ukuthi hayi likhona emsakazweni weSkyz Metro FM. Ku Skyz Metro FM kwesabantu eGagasini. Yebo obingelelayo nguPascar Ncube, umlobi wengwalo zesindebele, ingwalo Ezingasoze Zabuna. Indoda edabuka le echolocho endaweni yasemapulubusi ke hayi induna yami ngiphethe ngubaba uNgqoya njengendoda phela engumlobi enezibongo. Ngizake ngithi nje kancane hayi mina ngubheno ludlanye okuqhude makhulu womomo ngozithutshu amaphoyisa qoki nguyeke lo baba ka-secret. Bengithi njengoba kuNcube bengithi ngizezwe mazilankatha ukuthi uzitshiyeni. Hayi la nguzilankatha kodwa engizithanda kakhulu yizo lezi engiqeda ukuziletha. Okay. Hayi angisoli. Akhona kunjalo. Khona lapha I do have Pascar Ncube la usizwele, usizibonele. Ehlala khona lapha siza ukuthi ugwalo loyana lona lwalotshwa kanjani, luhanjiswa kanjani Imfihlo Yomndeni. Lugwalo olumnandi. So far ngiyaluthanda okwezinga eliphezulu, not just ukuluthanda. Liyangichaza because I'm discovering ukuthi khanya into ekhona phana nje izinto ezaziyenziwa kudala. Angithi asikwazi thina singama 2K but hayi mina ngili 2K lo 90s phakathi. Li 2K lidayile. Alright, lidayile alingcono ke lelo, at least liyazwisisa. Yes. So baba uNcube, wena ukuloba uqale nini njalo iluphi ugwalo lwakho lokuqala? Ukuloba ke ngokuthi ngithi ngiqale nini, umbuzo lo uyabe uthanda ukuthi kwesinye isikhathi ngeke ngibuyele emuva ukuthi phela ngize ngivele kuthi sengilogwalo engilibiza ngithi hard copy lube yilugwalo luka 2018. Isihloko salo besithi lifa lezithutha lidliwa izihlakaniphi. Ngicabanga ukuthi luke lwazidlela amahlanga impela lapha ku Skyz Metro FM ngo 2020. Luke lwabala lapha ngesikhathi se lockdown, hawo balithanda kakhulu abantu. Kodwa phela ngithe mangivela ngelifa lezithutha lento ngangiqale ngimncane kakhulu, back to ngicabanga ukuthi ngizayidonsa up to 2004 lapho engangisenza khona isindebele esikolo. Ngakazala who knows. Kungenzakala ukuthi wawusukhona kodwa hayi wawusasemncane. Mina ke ngaleso sikhathi bese ngifunda sibili ngicabanga ukuthi bengu form 3 laphana eMavela Secondary School eCholocho, isikolo nje silaphana eCholocho Center. Ukhona ke umbalisi wami owayengifundisa laphana. Ngicabanga ukuthi indlela ayefundisa ngayo yiyo mhlawumbe la eyangenza ngaze ngazizwa lami ngithi manyukunyuku nango nami ngiyafisa ukuthi nginjani ngizithole ngelanga ngisengibhala ugwalo. Ugwalo esasilwenza ngaleso sikhathi angilufihli impela, ngiyaluthanda. Sonke isikhathi la ngihamba khona ngiyasho ukuthi
mina ugwalo lwangi-inspire kakhulu kulazo zonke ugwalo lukaMlobo omkhulu eNesisigogo olwalusithi Gudlindlu mntanami. Okay. That book was our set book. Walumnandi ngenye indlela yofufu ukuthi kwenzakala ukuthi lami ngithi no ngiyafisa ukuthi lami ngelinye ilanga ngize ngibhale into ephosibe kanje ngathatha nami i-counter book ngabeka phansi story sami hawu pho wawusazini mfo kaNcube phela ngangisasemncane ngaleso sikhathi bengingazi ukuthi kuze kufike kulesi stage sokuthi lugwalo kumele kwenziweni indaba yami yaphelele emoyeni. Bantu kodwa hayi isasekhona yona engangiyibhale ngo-2004 ngicabanga ukuthi namanje kuzafika isikhathi sokuthi ngiyiqedise. Uyiqedisa ngithi but bengathanda ukuthi uyiqedisa because ngibona ngani lolo gwalo lozabe lumnandi ukudlula zonke ingoba lulama stages wabhala 2004 kulama push factors ka2004 exactly kubuye uzabulokhu ubhala ngejeni uzofika lapha uyabona than ezinye lezo yabusucaba ngithi ngo2004 wahamba so but laphayana wakubhala phansi okwakwenzakala khona lapho. Okay siyabonga so far ubaba Ncube ulengwalo ezingaki ongathi hayi lezi sengaziloba ngazipublisha and ezingaka angikazipublishi kumbe kanjani zona in total izingaki? Okay ezami ingwalo ezingaphansi kuyelami ibizo uPascar Ncube seziyisithupha ngizozibiza nje ngizibethe emoyeni olokuqala ngithe ilifa lesithutha nje wayezihlakanipho lika 2018 bese kusithi ngo2019 ngabuya lelithi ikhuba lomunye kaLandima kwathi ngo2020 ngabuya loGugulo Zandile ngo2021 ngabuya lelithi okulempondo akufihlwe emgodleni kwathi ngo2022 ngabuya lelithi izilingo zomhlaba utheke ngo2023 ngolomnyaka esikuwo ngoApril ngazobuya ke neMfihlo Yomndeni then ke phakathi kwazo lezi ingwalo zikhona ezingama collaborations lukhona olwenkondlo esalwenza sizimbongi nje zalapha kwelikaMthwakazi sasilithumi abaloba babelaphana sasilithumi ugwalo luthi lona umthombo wenkondlo sasizibiza ngokuthi abahayi benkondlo kwathi ke ngalowo mnyaka futhi again ngazosebenza lamanye amalobi labo akakhulu ababhese ngale kwele South Africa sayenza ugwalo lwalusithi lona umhlaba wenkohlakalo lapho ke sasizibiza sithi abalondolozi bolimi ushuthi lezo yizo ingwalo ezikhona ngaphansi kwebizo lami engikwenzayo ke mina nyenza ukuthi ngawo wonke umnyaka nje kulogwalo lolodwa engilwethulela abantu kodwa ke ngizatsho nje lokho abanye bazomangala kwesinye isikhathi lezi ingwalo zami ezine ezokuqala ilifa lezithutha ikhuba lomnyaka Landima uGugulo Zandile lokulempondo kufihle emgodleni ngaziloba ngomnyaka wodwa hayibo ngangilapha nempilo School of Midwifery maybe besingakafiki lapho mina ngunurse by profession so ke ngangisenza imidwifery kodwa ke ngesikhathi ngisenza imidwifery ngisempilo yike ngaloba khona ingwalo ezingu4 kwase kusithi ke omunye umuntu njengoba sengilabalandeli khona abantu lama abangama advisors ami wase sithi no akwenza ukuthi ingwalo lezi uzikhiphe zonke kabantu kufuneka ukuthi at least every year ukhiphe 1 ukuze ukwazi ukulandelela ubone phela nama-sense. Lapho ngasakuphuzelini next year bengasakuphuzeli. Hayi kumele ubekezele hayi mina at least phela ukwelamisa kwakhona ngithi lolo lunye kumele lalo lunjani ngibona ukuthi ngikhula ngisiya ngama ukuthi mhlawumbe ilifa lezithutha lamaphutha lapha kumele liqondise ngibe ngikwazi ukuthi njani nxa sengisithi ngiyakhipha umsebenzi wami wesibili ngibe sengikwathi sengipholishile lapha yiyo impela into engiyenzayo. Wow, a beautiful ngubaba uPascar Ncube engihamba la khona lapha bengizathi asithi fahla ngemfihlo yomndeni but I don't want to spoil ama dramatics so leyo ngisaba lokho ngiyibhoda kuphela ngisaba lokho ngilibhoda ngithi hayi ubaba kasikhethi abamuzwe khona ngesonto kuma dramatics angithi bamzwile izolo ubaba kasikhethi bazomuzwa futhi next week kusaze kuyophela angifuni into engayifuniyo ikuspoiler hayi ukuthi sicine sesithi hayi sesikwazi kuyahamba njani wena ngoba kwazi kuphela ukuthi ngilo baba kaSecret lapha so baba uPascar Ncube ngikuzwe lapha usithi ingwalo ezingasoze Zabuna publishers so le organization yakho mntomdala ingwalo ezingasoze Zabuna yebo iqiniso impela zasungulwa yimi ngizisungula ngicabanga ukuthi ngizisungule ngo2019
kwase kukhona phela angithi kukhona ngesindebele sithi kulezi ingqinamba ekuhambeni komuntu omnye umuntu uzathi hayi ube sekhuluma isiZulu kade hayi isindebele esithe sajula angithi njalo silamabala okuthiwa amabala mbolekwa ngithi yebo ngiyabonga so hayi umlaleli la phela engasuke ethi hayi Pascar baba kuyabe sibhalela isiZulu thina singamandebele and again I understand ezikolo kubo form 4 kuyabe kule bhuku lesindebele kube le bhuku lesizulu isyllabus yabe set book kuyabe kule set book abayibhalayo sibili ku exam so I think ngiyanya appreciate umsebenzi wakho siya appreciate umsebenzi wakho kubana uyahlanganisa ubhala isindebele lese sakithi uphinde ubhale lesana esijulileyo ngoba sivela phela ekusizulu isindebele sethu ukuze phela silibisele lapha elivela khona nazi imbali imvelaphi okay and last week Monday kundaba zethu lapha ngabona sibili ukuthi ingwalo ezingasoze Zabuna publishers bayenze umsebenzi omuhle eJohannesburg so la kwapublishwa amabhuku ingwalo ezingaki lapha alright laphana esasikwenza eGoli kulengwalo ezimbili esasizethula olunye lwalusithi lona konakele lulotshwe nguGod knows Ngwenya umfana walapha eSigodini then olunye ke lwalusithi lona inkunzi yomthakathi lulotshwe ngumfowethu laphana odabuka eTholotsho endaweni yaseMpanidziba uPrince umfoka Sibanda so esasikwenzile ke kusho ukuthi ingwalo ezingasoze Zabuna sezilakho ukuthi every year makusithi ngoNovember siyayenza iget together lebe siyenza ibingesibili so bekuyi get together njalo kuhlanganela le book launch so yikho ebekusenzakala abalandeli bebehlangene khona ngale kushuthi okwenzakalayo nje ngathi ngile support base engani ithe yabankulu eSouth Africa mpela bese ngisafuna ukubuza ukuthi ngathi ngikhuluma lo vice president wakho angithi uPatience Ncube wasokhela ngabe sengitshela ukuthi hayi iget together le iyenzakala kwele Mzansi ngaphosa ngabuza ukuthi liyenza kanjani into eSouth Africa lisithi lina lisupporta abalobi abavela kwele Zimbabwe kodwa liye kuyenzela kwele Mzansi indaba wayesingakwenzela lapha ukuzela labo abanye abakhona apha bethu kujoyina nesithi ukukhulisana thina sodwa khona lapha phakathi hayi liqiniswa sebeli phela angithi ngiyatsho ukuthi lakho khona ngale eSouth Africa sile support base bakhona abantu bakithi abaningi abakhona ngale eSouth Africa abadlula bala angeke badlula balapha so next year ngicela ibe lapha phela get together not next year ikhona vele ngoDecember hayi sisazokubhalela phela iofficial uyabona ngiyaxolisa ukuthi ahizini iSkyz bese izobhalela impela officially ngoDecember sizoyenza mhla ka23 eCholocho laphayana eCholocho Center abazobe behlangene ke abantu kusuthi kuzabe kungathi lakho yilaunch ngoba Imfihlo Yomndeni asange siyilaunche eCholocho so ngathi nje silesikwelede angeke phela Imfihlo Yomndeni idume kangaka kodwa eCholocho singayethulanga ngesizotha so idumile so ke nxa sesishala phana kuma dramatics baba Ncube uzezincingo zangikhona esithi hayi madoda ubhudo bhala lapha olobe lolugwalo hayi siyambongela izinto ezikhona ezenzakalayo emdenini ama secrets akhona izinto ezinje uyazini into engithanda ngabalobi bakithi liloba you are a true reflection of a community yethu alibhala amaphupho cha libhala izinto ezikhona eziphila phakathi wethu every day so hayi ngalokho siyalekhalalisela njalo selibonga and kuyasifundisa andiyabona ukuthi leyo into eyayiyenzakala kudala you can find ukuthi la kathesi kusayenzakala but kathesi kwabo into zokuadopta lezi xa lingenelisa ukuba labantwana sothi hayi okay kuza adopta ukuze lonke lo ngu2 selihamba liyoyenzela ukuyenzayo ngithi bathi kudala kwakumekhwasho ukuthi umntwana ozaba khona uzabe ligazi lalapha ekhaya
Yabona, so ayisibonga ukuthi liyasifundisa okwakwenzakala izolo. Njengoba uthe wena ufuna isithinte kakhulu Imfihlo Yomndeni kodwa phela uloku ngihlokoza kancane kancane. Ngicela ungavumeli izililo. Uyangihlokoza kancane kancane ukuthi ngicine sengiphahlukile. Alright, ngicela sikhona. But-ke asikhangele khona ukuthi yini eku-inspire ukuthi ekungqungquzelayo ukuthi ubhale lezi ezinye ingwalo zakho. Imfihlo Yomndeni uvele uyibeke eceleni ukhangele nje ezinye ezijiyeneyo. Alright, mina engingakutsho ezami ingwalo njengoba ubuchilo ukuthi alibhali inganekwane. Mina ezami ingwalo ungathi uyazibala kuhle kuhle. Ziyakuthatha kwesinye isikhathi zikubeke endaweni yokuthi uzacabanga ukuthi mhlawumbe lo muntu bebhala mina ngizatsho ngelifa lezithutha ngoba asihlangananga ngalo namhlanje seladlula. Ngalo bilufa lozithutha ngafonelwa ngumuntu wayese eUnited Kingdom. Usisilwana wangena wathi yena buti wangibuza nje ukuthi uhlala ngapi lokhu la lokhu but wathola ukuthi indawo engimtshela zona azihambelani la le ndawo yena ayazi wasesithi no wena ubhale ngami uyangazi because lesi story osibhalileyo senzakala sonke kimi. Uyabona so ngase ngithi no akwenzakala ukuthi kube ngaleyo ndlela because njani mina ngibhala ngezinto ezenzakalayo phandle such that anyone usengazithola la esezifakile kulezo zicathulo. Angithi ezami ingwalo mangabe ngithe ngifuna ukubhala ngendaba yothando hawu uli 2K unje lawe smalls uzabona ngani hawu Ncube kati